kamenje nosili. Sve više i više mašina ide u lez. Za mene je rad osnovna ljudska kategorija, njegova pretpostavka, njegova sloboda, njegova mogućnost opstanka. Poezija je također kategorija rada koja oplemenjuje rad i koja taj rad očovečuje. Čuj pisto, čuj pisto, čuj pisto, čuj pisto. Vreme ječi pod udarom metalnih koraka. Ja gorim plamenom tvojim, ja gorim plamenom tvojim. Čuj pisto, čuj pisto. Vakarna zvona ponoćnih tišina u kojima stoju vode i čekaju svitanje. Čuj pisto. Ja gorim plamenom tvojim. Vreme ječi pod udarom metalnih koraka. Ja gorim plamenom tvojim. Čuj pisto. Ja gorim plamenom tvojim. Evo graditelja koji grade cveće, koji grade vodu, koji grade munje. Evo graditelja koji grade sunce, koji grade vazduh, koji grade pčele. Evo graditelja koji grade vreme, koji grade svetlost, koji grade tamu. Evo graditelja koji grade lađe, koji grade decu. Evo graditelja koji grade nadu. Oni su jezike svoje počupali. Oni su jetru svoju iz utrobe. Oni se zaista ne štede na poslu. Evo pravih majstora kad vam kažem. Njih slave pčele, munje i cvetovi. Njih slavi vreme svojim neprolazom. Oni su ljubimci kuge i vremena. Oni posjeduju sve ključeve sveta.
procjučašeni ljudi. Kamen koristi njihovu snagu da se dokaže. Kad počne gradnja, niko ne umire. Koji su mrtvi, nisu se ni rodili. Pakleni teror projekata i skica. Proključaše mi ljudi. Vazduh koristi njihovu kožu da se dokaže. Kad počne gradnja, niko ne umire. Koji se rode, toplo su pozdravljeni. Pakleni teror projekata i skica. Proključaše mi ljudi. Sunce koristi njihove oči da bude viđeno na nebesima. Kad počne gradnja, niko ne umire. Koji se u isto vreme rode i umru. Puni su energije. Koji se umjesto da umru 2 put rode, imali su se rašta i roditi. Pakleni teror projekata i skica proključaše mi ljudi. Postena lopatov suvoga zlata, uzmi moje ruke. Postena lopatov suvoga zlata, uzmi moje ruke. Moje ruke, moje ruke. Kreč ključa u krečani. Vatrogasac pticom gasi sebe na su neba. I moje ruke. Nije ugašen svet. I moje ruke. Uzmi moje ruke. Nije ugašen svet. I moje ruke. Kad ponestane pravog materijala zidari, upotrebite moje kosti. Dodajte samo malo žara, malo magneta, malo prokletstva, malo svetlosti. Ljubljeni moji, umorni moji, kad nestane pravog materijala, upotrebite moje kosti. Niko još nije izmerio tačno kad prestaje dan, a kad počinje noć. Onu nijans, onu granicu što obeležava početak sumraka stvari
i užasne praznine časova posle rada. Kad neuposlene ruke počinju tumarati glatkoćom hladnih zidova. Onu granicu preko koje kad pređeš osjećaš se suvišan na zemlji toj na kojih je dosta tako malih kakav si sam. Kad prestaje dan, a kad počinje noć, no nije s onom granicom kad neuposlene ruke počinju tumarati. Glatkoćom hladnih zidova. Kad prestaje dan, a kad počinje noć. Onu granicu si suvišan na zemlji toj na kojih je dosta tako malih kakav si sam. To verovatno neka cinična ruka postavi na još plavo polje vida školjku mirovanja, što dotle bi zaklonjena brzopletim senkama motora i okretanja, pa podigneš je za treću, a da, unutra bela, pahuljasta prašina, uznemirena udarom, leluja, treperi, koji trenutak, slika prijatnog košmara, posluži kao zavesa ispred ništavila, samo koji trenutak, pa onda, taj čas tačno niko još ne zna, jer pre, no što se i posljednja čestica složi na dnu, hladna i nepristupačna, odražavajući fatalno svršetak nemira, čovjek se s krikom budi iz polusna. Za koga si pravio mala metalna ogledala, kad svetovi izumiru ne dočekaš i leto, kad nikada više nećeš biti mali, spokojan u krugu tihih sanja. Školjku mirovanja počinješ neprestano tresti, divlje do bola, nekim mahinalnim pokretima koji odaju nepomirenje s prirodom stvari, ali kasnije, u nekom bezizlaznom uglu posmatranja morat ćeš tražiti smirenje. Smiri se, osmiri se. Smiri se. Smiri se. Smiri se. Na čelik uzdizati pesnicu naivno je i pomalo smešno za zrelo doba čoveka.